bihlaza sokaze khuluma beshende zathuma kabe sokeni bajabula bafidla bethu kufoka umlondo phansi amhlangene enqabani isiduku wabothi nje emanude mthune enkondisi sitampula umfoka sikhakha ube ufunda prince zulu wathulwana umuntu ongasenaleni kwini nakho uzinja zamkhonkotha kodwa zimluma ubhodlo lwephatha amanxeba usibhaka nabhaka mkhahlelo izitha zakhe akangene zinto bukofacebook kini unqaba ufokashana sekuye njalo umkhosozo yintombi ezawushaye ekhotheni namakhoza befelela qhume egula wavela wafika wavela amahlazo wavela ingesekhaya Singin bong ano, ganun na sa kumtulo ang makulukulan po sa sarandisela ko ang pakubo. Ufumuto sa legiti mong isa babanang kwantong ba. Akiyong panalaki sa tawang samseno kasara kwa kali ko buko ulfika nagala sa lasalato. Umalbang ukandal ba sa pagpunga. Bilang ito bemnya mama special bebe sinamela ba na bafakasa. Sepulam ko kufuata lang pala ko ni kuya kanya neka. Kufuata lang pala ko na batul kanya neka. Tugu na sondi na ko na to sa ko binde. Muna katalo kadasa wanimpo kwesi mejoli nzela boya mshayena lo otuqolo imali uyikile wenzela mina ninganayo ngitangikhubuka ngamasosha amathi kuthiwa ngaphusha umsebenzi kusuku unemini nje kwanibona sila sikhona nje namhlanje ugazi empumalanga lungizile ngubani ulihle ebuthelezi ubasile mfoka ntombela uxolisa mfoka zisa nokuphiwa umuntu akathelezi olunye sakhile hlezi amandaba ube ngithambisa mfoka shanga olunye mthwaliswe intombi ezilishumi iphile entabeni zafike zabuqa zathanda zacela imvula Ugo dozi mfoka nyumana kana. Esa record phela abantu. Dozi umuntu naweza nganga Abantwana sebenza kwamdunga zamfuna phansi lesihlasho mfoka mbobesa phela. Soka nangome bhali ejonqaneni. Dozi zimlanda endlini ukuthatha dwabo kufazi nomeni mamfuna. Ngaphanyabe umfazi waphuma ngaphansi aphela phela wayibona into ejena. Bele kumfoka kata isakhanye. Rural Uber. The rural Uber. Rural Uber. 6 gears, rural Uber. Watch and see, rural Uber. Yeah, we're turning here. That's nice to see a rural Uber. This is rural area. Love it. Ulidana mfoka kuyithi mina ngekhala le ambelekeka ngafuzele siyazangela izinto zikhona wela kodwa abantu abaza uma iqoqe mabile nengela sokole ngumane nengela sokole nepasana uma sekade bona ngale kahle ngoba ngale phakathi enkanto kanti zinibonke rural area now. We showing you usebenzawo rural area usebenzawo This is rural life. Umuzi. It's amazing. Here's another homestead. Apakah bisa sama saya kan silo coli ini malah bapak udah bazar kalau mau phone ini saya jawab aja jawabannya pasti. Bayangnya apa nanti sana
Chambers. The Chambers. What is my interview? Eta. Nah.